Как Айдрия, я не за назад. Да-да. Я пачка евро везде. Via d'entrata diverse specie cresce florido poco sulla sinistra sarete conquistati da una visuale spettacolare. È il grande tappeto erboso, la distesa più vasta di tutto il parco. Qui, volgendo lo sguardo a destra, notate il monumento in bronzo dedicato a Carlo Sigurta, fondatore del giardino. Qui ritratto nell'espressione abituale di accoglienza verso i visitatori. A little further on to the left, you will be captivated by a spectacular view. This is the Great Lawn, the largest grassed area in the whole park. Turning the attention to the right, note the bronze monument dedicated to Carlo Sigurta, the founder of the garden, portrayed here with his usual welcoming expression.
Bald werden Sie links eine großartige Aussicht entdecken. Ein großer Rasenteppich. Die größte Fläche des gesamten Parks. Rechter Hand bemerken Sie die Bronzestatue, die Carlo Sigurta, dem Gründer des Gartens mit seinem üblichen Gesichtsausdruck, mit dem er die Gäste empfängt, gewidmet ist. Alle spalle della statua potrete raggiungere a piedi la meridiana orizzontale dedicata a Galileo Galilei, un orologio solare progettato e collaudato per una validità di 26.000 anni. Behind the statue, you can see the horizontal sundial dedicated to Galileo Galilei, a trusted and tested solar clock that keeps good time for 26,000 years. Der Statue vorbei geht es zu Fuß der Galileo Galilei gewidmeten horizontalen Rechtes und einiger artesischer Brunnen im Parkinneren jährlich 1 Million Liter aus dem Fluss Mincio gepumpt.
Weiter auf ihrer Spazierfahrt können Sie die San Domenico-Esel beim Weiden beobachten.